Igitekerezo cyo ko umuntu ashobora kohereza abantu mu isanzure agahindura imodoka z'amashanyarazi nk'ibisanzwe akanagura urubuga mu mbuga zikomeye ku isi, byose akabikora atarengeje imyaka 50. Uwo nta wundi ahubwo ni umukire akaba n'umuherwe wa mbere ku isi, Elon Musk, umuhanga w'ibitekerezo bikomeye wakomeje gutunga isi ku rugero rudashoboka. Ariko se amateka ye yatangiye ate? Ese ni ibihe byamugize uwo ari we uyu munsi? Twinjire mu buzima butangaje bwa Elon Musk, umukire wa mbere ku isi. Yavutse ku wa 28 Kamena mu mwaka w'1971 muri Pretoria muri Afurika y'Epfo. Nyina ni umubyeyi w'umunyakanada utunze imirimo myinshi, naho se ni injeniyeri ukize. Mu mwaka w'1988 yahunze Afurika y'Epfo yerekera muri Canada akoresheje pasiporo ya se. Yize muri University of Pennsylvania abona impamyabumenyi ebyiri muri physics ndetse n'ubukungu economics. Ibi yabibonye mu mwaka w'1997. Imwe mu mishinga y'ubucuruzi umugabo yagiye akora, yashinze urubuga rwa Zip2 mu mwaka w'1995. Yashinze sosiyete itanga software y'amakuru kuri internet, ayigurisha mu mwaka w'1999. kandi yashinze urubuga rwa X.com cyangwa se Twitter. Yashinze PayPal mu mwaka w'1999. mu mwaka w'2002 yashinze urubuga rw'ubwishyu kuri internet ruzwi nka PayPal rwagurishijwe na eBay. mu mwaka w'2002 yashyizeho SpaceX kugira ngo azamure ingendo mu isanzure, harimo gutera rocket Falcon no kohereza isanzure rya Dragon, byarabaye intangiriro y'isoko ry'abigenga mu kirere. mu mwaka w'2004 yinjiyemo nk'umushoramari ukomeye, aba perezida aza kwihindura uruganda rukomeye rwa gari ya moshi zifashisha amashanyarazi nka Neuralink mu mwaka w'2016 na The Boring Company, Solar City, XAI yashinzwe mu mwaka w'2023 ndetse n'izindi. Musk mu mwaka w'2022 yaguzemo Twitter hakoreshejwe miliyari 44 z'amadolari, ayihindurira izina mu mwaka w'2023. Elon Musk yashoboye gukora ibintu byari bitarigeze bibaho, gushyiraho rocket y'abikorera mu isanzure ikoresha amashanyarazi mu modoka bwinshi, no guhuriza hamwe imbuga nkoranyambaga n'ikoranabuhanga rusange. Abakunzi be batera intambwe mu kuvuga ko ari umuntu utekereza kure, ariko abandi bamugaya kubera uburyo akoresha nabi bamwe mu bamufasha cyangwa imvugo ze zikomeye. Bimwe mu butunzi bwe n'ubuzima bwa politiki. mu mwaka w'2025 ubutunzi bwe bwarenze miliyari 380 z'amadolari bugera kuri miliyari 390, bivuze ko hiyongereyeho miliyari 10 zose, byatumye aba umwe mu bantu bakize ku isi. Ibyo byose bishingiye ku migabane ye muri Tesla na SpaceX. mu myaka ya vuba yaje kuba hafi na Donald Trump, perezida wa Amerika. Yamushyigikiye mu matora ya 2024, afata inshingano mu rwego rw'ibiciro bya leta. Ko muri 2025 bikanye batangiye kuvugana amagambo akomeye, bituma Musk ahangana n'ishoramari rye muri politiki, ararihagarika. Iyo turebeye hamwe mu ngaruka ziwe z'ahazaza cyangwa se mu mumaro ashobora kuzagira isi muri ubu n'igihe hazaza, Elon Musk akomeje kuzamura ubushobozi bwa XAI cyangwa se Artificial Intelligence, aho yashyizeho ikigo cy'ikoranabuhanga mu bwenge AI mu mwaka w'2023. yagaragaje ubushake bwo gushinga ishyaka rya American Party mu rwego rwo guhangana n'amashyaka akomeye ya Amerika mu matora. Byumvikanye cyane mu mwaka w'2025. Elon Musk ni umuntu w'ibihe byose. Yatangiye afashijwe cyane, ariko yateje icyerekezo gishya mu birebana n'ubwikorezi, internet cyangwa se murandasi, isanzure, itumanaho ndetse na politiki. Yacitsemo ibice byose, hari abandi bamushimira ku bitekerezo bye bigari n'abandi ubona nk'umuntu ukomeye gusa mu mvugo ariko utandukanye cyane. Ese nawe wumva yagira ingaruka zizazana ku isi? Nawe terewe n'uko umubona, ushobora kumutransferinga cyangwa ukamushyira mu cyiciro cyawe bitewe haramubona nk'umuntu ukomeye ndetse akaba n'umuherwe wa mbere ku isi. Iyi cyari ikiganiro kivuga kuri Elon Musk, umusore wavuye muri Afurika aba umuhanga w'isanzure n'ikoranabuhanga. Nadusubira iki kiganiro cyacu mwamari kumwe kuri mikoro, mwakumwe nanjye Amsingito. Documentary zacu nakagaruka, duhure n'imbari n'undi nawe ushaka ko tugukoreraho documentary, twandikire kuri 0885999924 cyangwa kuri Facebook, Instagram Nkubito Amsingito. nyarukiraho utwandikire tugufashe, cyangwa se unyure kuri email iri muri inbox maze utubwire ko ubyumva, nimba hari icyo twakosora cyangwa hari icyo twakongeramo, ndetse utubwire n'umuntu twakoreraho ikiganiro. Ciao ciao.